Sangre! Tinabalabas, babae timpas ngay ni Lolita. Nalaos tiragsak ni Don Esteban. Ibagbaga na at ibabae nga anak da, ti kakaiso na nagtawid iti Hacienda Gabriel. Kinunamot ni Lolita iti panunot na, asaan ang mabalin, gaputad na doa nga inaunang anak da. Awan sa bali, no da Gringo ken Rafael, anaya dayo kadakwada. Gapu iti nalaos aragsak ni Don Esteban, imbilin nati panagrambak dagiti mannalon. Madaman ti parambak iti purok, idi napasungadan da Ama Uset ken Luciano ti isasangpet dagiti bandido. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Anay ko, kaya saktan nagmanan mi esposo. Anya ka di manan ti basol ko. Apay na baybayan ni Sika nagsangsangit? Pasuswan ni Sika no mabisin? Di nangarod kayahat. Nagado na palabras. Miuni ka iha. Porque... Oban siya ti uni ka iha. Mi amor. Nagsardengan. Kaya't gayam ni Sika, ti may lili. Diyos ko. Anyan ti makikita. Nalaos ti panangyalik ka na iti anak ni. Kaslaawan sirbit ka na ko na. Anya ka din ti kastayo mas pasamag ka niya. ¿Por qué, Lolita? Agluluan ni Sika? Apay? Awan mi amor. Sige, ililimlak ta ti anak ta. Kaya't na siguro ti maturog. Anya ko ba ito? Agin na tayo pa'y. Ano? Ituloy tayo ang tagdalyasap. Napsog tayo matang ramura. Mabalin tayo ti magmagna. Sabagay. Lakay usap. Di da pa'y kalat ti magna. Isang agsarsarita to pa'y. Mala. Anya nga ti pagsaritaan ta. Di may papan iti rancho. Wan, angam. Anya ti kayat mo pagsaritaan ta ngay. Awan kaming iti masakupan ti rancho ti Hacienda Gabriel. Ngam kanayon ti umay minjoy. Anya? Among nga armado kayo agwardya iti rancho. Ngam lagi-lagi pa nyo, nga armado kami mat. Ay kat apaya kastamot kan ti bagbagam. Ipakpakaunakon lakay Osep. Agdiskitar kami. Iso nga iti panagsublimi iti kota nga imakaran mi. Masapul nga addaokudan mi abumaro abaka. Anya? Nangagyo, timbalak. Ay, kwa. Saan nimit abaka dagiti bambantayan na iti rancho? Kat siyempre, sumbatan minto iti amon. Saan mo dadawalan tel daw mi, lakay Josep? Naragsak kami asimangbay dito'y. Madama pa'y mat, ti palambakyo. Nanya ti balak. Ayunan nyo. Tapno natal na kayo lakta dito'y purokyo. Ati, makunayo kadagidya bandido, kakapurukan. Ay, sana mabalina. Bawang baymay. Sana na ikanti-kantikas jay Apong Josep. Isang may pagkatayo kini Senyor Esteban. Ay, kasta tirumbang karami na tayo. Sala, nagyaman nakpagpapada tayo gayam iti kapanulutan. Ay, uwan. Rumbing lang amamon ti amo tayo.
Ti pangtadag iti bandido. Ay, wan, dayta. Iti kasta saan na tayo to apabasulon latan. Agtitinulong tayo para iti pagsayatan tayo amin. Ay, wan, nagtitinulong tayo. Wan, nga paiso. Naragsak tayo. Kaputa, ikan na tayo nito importansya ni Don Esteban. Iso danggayan tayo. Ay, wan, paiso dayta. Wan, danggayan tayo. Wan. Ipakita tayo ti kinapudno tayo nga agserbi dito Hacienda Gabriel. Wan. Ito namin na tayo. At datayon diti Villa Gabriel. Hala, dumsagan ni da kayo na gina. Oo, inayadon ni Sika. Ang mga numasing at iturog ti Ihamiya. Benito! Umaylo katan ni Sika ti ruangan tilugan. Wan, senyor. Di ka matanakan. Dumsag kayo, senyorita. Agyaman hak, Mang Benito. Ay na, ada kayo gaya mo, senyor. Senyorita. Si Pedrita. Alam ni Ihamiya. Sika ti mga bata, mga numay batan ni Lolita. Ha? Oh, saan ka nagmut talang, Pedrita? Ni Sika ti mga bata, mga numay batan ni Lolita, kurak. Wan, senyor. Itad mo kanyak ti anak yo, tasyak ti manguba. Madin ti madmadlaw ko. Saan ang mabalin ti kastoy? Oh, itad mo kini Pedrita, tamang ano may batam ti Ihamiya. Saan ang masapol? Anak ko daytoy. Ad-adda asyak ti mangyalik kakakankwana. Oh. Lolita! Lolita! Ni amor. Saan na magustuhan ni Sakti impakitan ni Sika? May papan iti Ihamiya, Lolita. Iso kinabil ka. Aywanan na naimbag ni Sika, tanak ko. Tano saan? Agsaganan ni Sika. Diyos ko. Anya ka di mananda ito'y. Apaya kaste titrato na kanyag. Ala ka din maturog ka, neneng. Ay, susapo. Apay ni adi ka matlagsar dengag sang sangitan. Ada aya sa gubanit mo. Manang Pedrita. Itad mo kanyak ta pasusuhak. Barang mayatin nga agsuso. Alaman nga rod. Umaikan anak ko, Apay aya asangit ka asangit. Ato yung tigatas mo. Agyamanak. Kunaklano di ka pala agsardang agsangsangit. Apay, Lolita. Ha? Porke naipaidam ni Sika day tagatas nga? Anya ka di man hindi bagbagan. Panay ka. Nagsakitan ti anak ko. Nakiktot ti anak yo, senyor. Alaan ni Sika ti malataga. Tatasuan ni siya daytoy na babae. Senyor. Saan mi amor? Mabisin ti anak ta. Kayat nanti ang suso. Pang-asim. Di mo ibagang alaan ni Pedrita. Saan nakayat ni siya napaidaman ni Sika ti anak ni siya? Saan mo nabisinan ta mga nuagsakit? Juan, aramidok na tayo tami apuan. Apay ay akas tamanin ti bagbagam. Saan ko nakayat ang mabaybayan ti Ihamiya, Lolita? Tandaanan ni Sika dayta.
Aniya ket nga agpayson ni Senyor Esteban. Apay. Nagsarsarita kami. Plano na ti agpabunar. Agparambak. Wen, agpabunar, agparambak. Isumot lang nga isudayta. Kano? Ibabaw nakamapan ije kumbintaw. Ibagak kano kin ni Padre Paulaw, ta umay dito Villa. Padre Paulo? Apay. Sabali ka din ti Cura Paroko ti San Gabriel? Sino day ta Padre Paulo? Sabalin ti Cura Paroko tayaw. Iso ni Padre Paulaw. Kayat ni Senyor nga umay dito Villa, taasa nga ilyen na, kabayatan a pagsaritaan dati maangay a parambak. Kasta? Ti amuket mainaig iti anak da, ti pangayaban na kini Apo Paday. Mga panagadanan, pabindisyonan na mutan. Pabunyagan nan, kasta? Wan nga ta, sige, tayo nakagrubwat. Mapanak man ije kumbintaw. Panaganan ni siya ti Ihamia iti Marisol. Marisol Gabriel, la unica heredera de Hacienda Gabriel. Napintas tinapili managan nami, amor. Marisol. Talaga na napintas. May bagay launay. Nagapimpintas ni Marisol. Wen. Karuprupam launay, mi amor. Nakatuntun diris ti agong na. Nagpo daw. Kan nabnabiyag dagiti matana. Nagpintas ti anak ko. Kasta ti ropaday di Mama Mia. Karopropa launay ni siyak day di Mama Mia. Ket iso ti malaan ni Marisol na Ihamia. Mi unika iha. Nakadungdung mo. Ngamtsakon marik na ti panangipatag na kanyak. Dakkel na parambak ti mga dito Villa Gabriel. Maawi sa amin na amigos amigas di Familia Gabriel. Maragsakan dalagit di makakita kan ni Marisol. Si papanagkal ni siya. Na mangipakita kadagiti amin nagagayam di kakaisuna na Ihamia. Wen, kat maragsakan akmat. Maragsakan ak para iti kakaiso na nga anak ko a babae. Ay, adama ngay aparambak ije Villa Gabriel. Mawis tayo ka namin. Pabunyagan da, senyor. Pabunyagan da kanon, jay anak da. Una, ay na. Malagip ko dagi tayo singin alalaki nga anak da. Nalipatan nan sa talaga idan. Ayun nga tanda kaya. Ay, ewan ti makamu. Ni nga ta, Dunya Augusta. Apay, di na nga ta mo? Amo na nga ta, di namat kayatan apagsaritaan da iti manugang na. Makapungtot ngamin adagus ni Don Esteban no maipalagip ken ko na dagijay. Kaasimat dagijay? Talaga nakakasi da, minsan may sa ti Aldao, Luciano. Bali na iruruman dagijay asingin. Kat dumtang to, ti Aldao nga agsubli da dito naggapuan da. Nga ta? Ay, sus mamisos! Siyak ti Patsyem, Luciano. Agsubling to dagijay, tapno sa pulan da, di karbingan da. Dogasot amin dagito pinati ni Don Esteban na maparte amanok. Nagado, sa bali lang, di madadakila baboy, kung tidwa abaga maparte. Maawi samat amin dagito taga San Gabriel. Nagkurang pa data.
Talaga nga, umay amin na mawis, Luciano. Ingat daday talaang. Una? Mala, kaduan na kung kaipantag ijabilya da gito'y manok. Apong Josep. Kita ang dagiti sumawad. Ay, sus. Sino da? Ay, dagiti magplan dito. Takis sa manday tuyo na, Apong. Alam, iruwan mo kami ang mabalin apagbiag. Kasapulan mi ti rasyon, iti papanan mi iti unos ti makalawas. Ramo na anak. Ay, saan mi matako kuha dagiti kayat mo nga alaan. Isuwa pa nga asim ta. Ay, sus. Ano? Agreklamo kayo? Maminsan pa'y apaputukot to'y paltog ko. Maysan kada kayo ti matilan. Ala! Ikarga namin iti sako dagiti ang manok. Ito pati! Nakaya pong, ano taramidin tayo? Hoy, sika! Apaya di ka graw, ha? Sika ti mangikarga kadagiti tiniliw yu amanok kadagiti langgot si. Kapsat, apaya... Kayat mo sika ti paltogak, ha? Saan? Di mo paturong kanak na ta? Ano? Ikarga mo ni langgot si dagiti amanok. Amangan no kayat mo adi taulom ti pakausaran ti langgot si, ha? Ha? Saan? Saan ko kayat? Alawan, aramitin man tinatyo. Kasta! No di kayang tungpal iti kayat mi. Dagita ulo yun iti pangusaran mi kadagiti sako uno lang gutsi. Sada ka ito ibitin iti sangat ti akasya. Lablabos ang dagiti tataw. Saanan anayang kalintugan niya ang amitin niya. Apong, agpigpigargar kayo man. Apay. Sana kung ang makapagtapulo siya no. Tingaya. Suportaran na. Anya? Anya ti aramidin ni Ama Josep. Gagayem, di uliway na dinggen tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uro Consagre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng istasyon. El Uro Consagre!